Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Letšatši la lekgono ke rata kudu gore ka dira our weekend prediction. Re bone gore na molaetša wa mafelelo a beke ke o reng, ke eng molaetša re hwetšago, ke eng dilo santse re di dire, ke eng tšele gore ga ra tshwana go di dira, ke eng dilo santse re di tlhokomele le tšele gore santse re be kgole le tšona. Okay, na le dikarata tše mmalwa le ka lebelela karata tša ka ke di-groupile, go na le tše pedi ka mola godimo on the left hand side, go ba le tše pedi on the right hand side, go buša go ba le tše 6 ka mo fase ka mo. Ke tlo thoma ka tšela tša mathomo. Ke na le the Queen of Pentacles, ke na le the Wheel of Fortune. Tseba gore weekend e tla ba weekend e botse ge re tla ka mabaka a ditšhelete. Mohlomong ka no kgotse le gore maybe o spende tšhelete kudu and ebile o tshwere ke stressnyana sa tšhelete. So mangile wa ba re tseba gore o tlo ba le tšhelete yona weekend ene. And tšhelete ke bonang ke gore tšhelete ka tla in two ways ka tsela tše pedi. It's either motho a ka tla go wena a o fa tšhelete, mohlomongwe ke motho le o ka ba mo kgopetše gore a o gadime ka go ena le bothatanyana, motho o e tla tlo go gadima. Goba e ka no ba le motho le gore wena sa le wa mo gadima tšhelete, goba sa le wa mo dira di-favors tše di itseng, sa le wa mo thuša ka tsela e itseng. So motho ke a ka tla ebile o sa expect gore o e tla motho la then a no tšwelela a tla tlo go leboga goba a o romela tšhelete le a thank you a bontšha gore ke nnete wa appreciate ka mokgwa mo thušitšeng ka gona. Tšhelete e ka tla gape ka tsela engwe gape goba e le gore le rata go betšha, beke ka ba beke ya mahlatse. So go yo betšha mola nomoro tšona go le tšona, e ka ba o betšha dipere, e ka ba lotho ya gago ba powerball goba e ka ba betway ya gago. Ke tlo kgopela gore ka mehla before betšha nko ithome ka thapelo mo bolele mangwele ya gago, wa kgopele mahlatse le matlhogonolo ka re ke bona mahlatse a tlo tla mo go wena. Ba bantši tšhelete e tlo tla through go betšha ge e le le rata go betšha, but o seke wa tšea tšhelete ya mafelelo wa betšha ka yona wa kgotšela gore ga o nape o wina. And then ge e le gore molaetša ga o bolele le wena o bolele the other person, wa kgotšela gore then ga o wine and then wa thoma wa ke tshola. Akere ka mehla before o dira selo, before ka betšha mokgonowe, theletša intuition ya gona ya o dumelela na, botšiša mangwele a gago, ba botše gore o rata go dira 1 2 3, o ba botše na ke the right time ya go betšha now, ka gore wena o rata go betšha today, ke letšatši le le botse la go betšha na, goba le seo o tlo betšha go sasa, wa ba botšiša today ka thapelo le go yo phahla mola wa botšiša mola gore o sasa ke be ke rata go dira se le se, ana ke letšatši le le botse la o dira ka mokgwa wena. And then o tlo theletša intuition, o tlo theletša le toro na dire mo go wena. Ge ba sa nyake ba bona ra se letšatši le le botse o tlo loser, ba tlo go bona ba botša re o seke wa dira jwalo letšatši la lekgono, gomme dira ka mokgwa ba re dira ka gona. Go ka gapeletša wa betšha gona possibility ya gore o lose ka gore ba se ba go boditše. Mara ge e le letšatši lao la mahlatse ba tlo no go bontšha ra wa di-blessings di etla gomme ke ka mahlatse, and then whatever o tla winang ka mehla ke fela ke re whatever o e winang e appreciate, e leboge, it's better than nothing. Go ka kgotšela gore ba o fa se ba o fang sona wena then o ba greedy, o ba le megabaru, o nyaka more, mohlomongwe ke ntho e le ra go kgotsofale, why e nnyane so eng, then mangwele a go ba dirang mafeletšo a ba sa go fa cause wena ga o appreciate. Ka mehla ba re thoma ka dilo tše dinnyane, ba tla thoma ba o fa e nnyane la mathomo, wa bona na ga ba o file mola o e šomiša jwang, le gona ebile wa ba leboga na, o appreciate na, and o ya go tshwara batho ba bangwe jwang, ba lebelela dilo tše fo tšeke. So ba ka kgotela gore ba o file yona ntho we then wena ntho ela tšhelete le ya go change, ga o sa respecta batho ba bangwe, ga o sa bona batho ba bangwe o kare ke batho, o thoma go ba šišingwa goba o bolela mantšu a go ba hlaba. Ba kgotela gore ga ba o file yone tšhelete we o palela le kone gore o katame ka dikhuru o re ke a leboga. Ba kgotela gore tšhelete o kare yano ya go change, ga o sa le a humble person, ebile o dira gore o lebale go rapela, o lebale go bolela le mangwele a gago, then mafeletšong ga ba sa go fa. Okay, then ga bantši ba go fa ka mokgone o ntse o appreciata, o ba humble, o tshwara batho bangwe ga botse, mangwele a ba tlo no go okeletša gannyane go fitlhela ebile ba tlo go fa e ntšintši ba go tshwaretše go yona. And then ka bušape ka ba le the 3 of Pentacles, ka bušape ka ba le the 9 of Wands in reversal. Dikarata tše pedi tše dimpotša ka bekene e le gore re sa le mo go yona goba le ya go feta, akere mo e leng gore go bile busynyana ka raphelo ba gago kudu when coming to dilo tša mešomo. Ge e le gore a o šoma kgotšela gore o bo le motho le gore o bo o tsamaya too much goba o applya kudu o le ka o nyaka mebereko ka mole ka moike, and then maybe o ba worried ka nthowe, akere o no tseba fela gore nako ya gore mangwele ao a tla arabe e tla fitlha e segale. So le wena e ba gabotse mo mmeleng wa gagwe, e ba protected, o be protected from the enemies tše le gore di le ka gore
dilo tse di botse se ja tla ka ra bophelo ba gago. Di-enemies tse le gore di make sure ya gore wena le go o apply-etse kae ba ska ba go bitsa for interview, ba ska ba go fa mošomo. So o tlo tswa pele ka thapelo tsa gago go ba ile gore la shoma lebile busy kudu beke ya go feta le yona bekeke, and then ke ntela gore weekend le reste le be le nakonyana e la go khutša. Okay, ka mofase ga tsona ka ba le the moon card, ka buša ka ba le the lovers. Ka karata tše pedi tšeki ba re go na le sephiri se le gore o tlo sekwa yona weekend eneke, go na ntho ngwe o tlo ekwa, and ntho gona ke ntho e ka tla ya tla go koša bohloko, e ka nna ya tlo go koša bohloko. Ntho e mabapi le relationship e ka ba relationship o leng ka re ga yona goba mohlomong relationship e le gore o setse o tswile ka re ga yona, go na le tšengwe tse le o sa tlo dikwa mabapi le relationship yewe, ba re di tlo go koša bohloko. Ka buša gape ka ba le the fool le the 5 of cups. Ba re taba ye ke mabapi le batho ba ile gore ba o dira setlaela, ke batho ba babedi goba ebile ka ba moo ba ile gore ba o dira setlaela ba ralokwa ka maikutlo a gago, and mo e le gore o tlo kgotsa o feel o ka o le defeated, o kwa o nyamile. So molaetša mogolo kore o ska tšea go nyama mola goba ntho e batho ba o dirileng yona wa e beya mo peleng ya gago wa e dumelela gore yona e go koša bohloko. No, go kwa ka re pele thoma ba bohloko ke entertain ka something, le tša music wa gago o bine o opele, o tla bona o tlo kwa gabotse. Tša buka ya gago o e bale, tša anything o ratang go e bala, ge le gore o believe go bebele ntšha bebele ya gago o e bale, o tla bona e tlo go thoba maikutlo goba ke entertain ka tsela tše di itseng, mara o se ka dira ntho e le gore o sa tlo kgotsa o ke tshola. Sephiri se se ka no ba le sephiri se le gore se amana le family, maybe gona ntho e dirilwe e sa le ya dirwa ka mola familing, o tlo kwa ka dilo tšewe, and nthowe yona ntho ene o e dirileng e ka ba maybe ntho e le gore maybe e ile ya feltša e leader to a curse, wa go feltša go ba le a curse ka mo lapeng ka moke. Curse nka no re bitša eng ka Sepedi? Go rogaka. Wa kgotsa le gore yona ntho e newe then e dirang e affecta batho ba ka mo familing. Ka nako ngwe di-blessings di atla wena wa bona gore mabati a bulega, ke na le di-promises tša mmereko mo botse, ke na le promise tša di-project, mara once fela di-project la o swantse gore ba no signa contract la ba go for thoma mošomo wa gago, dilo di a ema because project la e tlo tlišetša tšhelete, e tlo tlišetša lehumo, mara once fela ntho la e fitlha mo gaufi le wena go no shorta only one thing, one small thing, dilo di a ema tse. So go ra re gona le tšengwe tše o tlo tseba ka tšona, o ka di botša ke mangelo a gago mo diponong, go ra re theletša toro tša gago ba bolela le wena, make sure ya gore before o robala ga o je too much, e ja maybe 2 hours or 3 hours before o ka tshwara ke boroko, and e re an hour before o ka robala e ba le nako e la go rapela. Go fetša go rapela phone ya gago e beele kua kgole kua, so ga o sa tshwara phone jale, and o se ka bega samsamele o ne e beya kua kgolenyana le wena, gomme o thome go connecta to your soul. O dira so ke kore o bulela mangeloi, o bulela the universe, o bulela the mother earth, o bulela badimo ba ba leng mo kganyeng gore ba kgone go tla mo wena ba go bontšhetše ba santse ba go bontšhetše ona. Ge e le gore wa tseba ba tlo bontšha yona e tla jwale ka ditoro, e swantse gore molaetša o kry-e, gomme o tloga mo o thoma o tša action ya go bona gorena ge e le gore ke curse ntho e diregalang ka mo familing, ke tlo e solva jwang curse ke tlo e stopa jwang. Ba bangwe ba ka bolela kudu le nna ka di-intuition, a kere o tlo no theeletša bantse ba bolela gorena molaetša o reng. So sephiri se tlo tswelela, wena o tla bona ge se fitlha bona ke sephiri sa mohuta mang, e ka ba something to do le mogwera wa gago, wa kwa sephiri se seng se le gore o se dirile, mara ntho ene sephiri sewe le wena se a go ama, ke ntho e le gore e tlo go koša bohloko, o tlo feela o kare you are a fool, o setlaela goba motho o dirile setlaela. So go ile gore o tlo kwa bohloko o se ka nna ba ipotša gore a tsa keng ke setlaela, why ke se ke bone gore motho o so, ke potše gore o bo o sa bone, it's not like o setlaela, ga se wena setlaela, yena o ipotša gore o dirile setlaela, but wena o ile wa falla into di-traps tša motho ka la gore o be o sa bone, goba ebile o bo o sa monaganele gore a ka o dira lo tša mohuto mosong, o bo mo trusta kudu mo e le gore trust ela ile o dira gore o tswalelege, ya go blinda mahlo gore o tswalelege, o seke wa bona le gore motho botsebotse wa go manipulata, wa go cheatela, o dira lo tše dimpe, ga se a true friend, goba ebile e ka no ba ya ba a family member. So o tlo bona ge ntho e tla mo go wena gore okay ye e so, and then wa tseba gore wena o tlo e solva jwang, and then ga o tlo ba le di-argument le ga tee, mara ntho nkgatlha kore le ge le gore ke bona go nyamanyana, wa gopola ba rile le ge o ka nyama but o se ka napa wa dumela gore go nyama mo go affecte kudu,
ka re go kwata go nyama automatically wena o bula mabati, o bula a portal to the negative energies, to the demons, the poltergeist, other spirits, other entities le bona ba thakatho wa bulela mabati gore awa nna ke gona shimoki e tlang go nna le leng affect le tle leng possess. So o seke wa nyama go ka re go nyama go atla ke entertain ka tsela e itseng, but o seka ke entertain ka tsela e le gore mohlomongwe wa sepela o ya pleke le gore bo sa tshwana ba o ile o kopana le batho ba le sa tshwana ba o kopane le bona o feletša o nwa majwala o ja di-drugs. No, gore o seke wa ke entertain ka tsela yeowe goba o kopana le motho ga o mo tsebe mare mafeletsong o feletša o le mapaeng le mothola kore o tlo kry-a nako kore entertainment le o tlo ke entertaina ka yona a se ela gore sepele o ye kae ke ela gore o dule o noši ka montlo wena ka boswena o ke entertain ka boswena wena ka boswena o kry-a nako e le yago ke thata yago ke hlompha ke ntho santse gore o e dire ebile o se ka leka wa re ke no ja bekenyana ka ke kele shopong ke molong ke toropong ke no dira di-window shopping o tlo ke tshola ka gore remember feela e sa le gona and molao yang gona o kopana le batho ba bantšhintšhintši ba bangwe le bona ba kwele botlhoko ba tshwana le wena napile energy tsela tša bona di-energy tša bona di wela le mo go wena gape di a go affecta gape ba bangwe ba lwala malwetse a maitseng ba lwatša ke di ba lwatšang ba tshwere ke di-high blood ba tshwere ke di-cancer ba tshwere o mongwe ke di-back pain o mongwe eno ba maoto fela o mongwe ke tlhogo lo tša moka tsona di a go affect di thoma go lwatša ebile di dira gore enka ela e be worse o tlo feletša tsona ka shopong ya diaparo o reka diaparo tše le gore ga o di nyake ga o di need and o kgwatša ebile mohlomongwe ebile a o direke ka cash o reka ka sekoloto go fetša fela mafelo a kgwedi wa ke tshola sekoloto se ya go imela goba ebile o reka ka cash ya mafelelo go fitlha gae gare ga beke o thoma ke tshola ke dirileng o dirisitše keng ke go alawa ntho ele ba re keng go dumelela go kwata mola gore go affect ka nako mathonga ba dira dilo ba di dira in purpose ya bona keng a re direng so gore a kwata ra tsa gore a kwatile fela automatically matlhatse ga a satla le badimo ba ba sa kgona go ba gaufi le yena so she's alone goba he will be alone and then re tlo kgona go mo attacka botse a sa bone le ka selo. So go botlhokwa gore re try go controla anger ya rena ka ra maphelo a rena it's natural go kwata but re se ke ra dumela anger e re controla rena re tshwanetse re controla di-anger tša rena. And then ntho ya nkgatlha ka yona this reading ba bontšha gore whatever is going to happen go na possibility gore wena le motho le dule fase le solve problem yowe and le feletse le happy gape le thabile mmogo le tlo se gona problem tše lengwe magašo di nyaka go rona fase re di solve di-problem tše dingwe di khosa ke batho ba go seleka ka montle ba tsena between rena e mele gore ba re kgaogantšhe and ge re ka kgaogana ka nnete ra dira ka mokgwa bona ba dirileng di-spell tša bona ka gona ka mokgwa bona ba ratileng ka gona then re ba file power batho ba tlo ba le maatla le go feta godimo wa maphelo a rena ba tlo kgona gore controla a ke ba se ba dirile step number 1 ba se kgonne gore ba re kgaogantšhe napile step number 2 le 3 le 4 le 5 ke dilo tše di easy for bona ga o sana ntho e tlo lokang ka ra maphelo a rena so go botlhokwa gore checka problem ya gore na ke ele gore le ka nna fase la e solver go ka ba le trust gape ka ra maphelo a lena na e ka ba anything to do with family, anything to do with bagwera, anything to do with your partner mare se se le gona kore ke bona o tlo tshwarela mothoki le tlo move on o ka mo tshwarela mare wa kgaogana le yena o ka mo tshwarela la ba together again go ba leno ba di-friends fela mare ke bona a good ending between lena. Okay, re ntse re sa tswela pele ka ena reading ya rena ke na le melaetša e tswa go Mangeloi, the universe, mother earth le badimo ba rena ba le go mokganyeng yona e re remember who you are ya buša ya re open to love ya buša ya re connect with water ya buša ya re begin writing now. Okay, so ge re ya ka melaetša ke hwetšagane jalo and then re lebeletše melaetša e le re sa tswela go hwetšagane jalo mape le tše le gore di tlo diragala ka raphelo ba rena yona weekend eneke badimo ba gore ba gago ba re o seke wa lebala gore o mang o tšwa kae o ya kae o gopole ka mehla gore wena o mang o tsebe di-purpose tša gago tša go ba mo lefaseng dira dilo tše le gore di amana le culture ya gago dira dilo tše le gore di amana le badimo ba gago gore e ba le nako a bolela le bona le yona weekendene o ka bolela le bona ka tsela ya thapelo o buša bolela le bona gape ka tsela ya go ba phasetša and then ba re o believe mo go bona o ba acknowledge o ba accepte
ka re go ka kgotse le gore o no bolela le bona because o nyaka tšhelete goba o nyaka se seng ka ra bophelo ba gago, but wena ga o believe mo go bona, then lebala le tšo o ka se di hwetše. Go ntse o rapela o kgopela modimo se le sela matlhogonolo protection jalo le jalo, mara kgwetse le gore wena ga o nape o believe go modimo gore modimo ke nnete gona, then go ra gore wena o itshenyetša nako le tšo di rapelelang o ka se di hwetše, o no senya nako ya gago. E ba le tshepo, tseba mo o tswang gona, tseba ka tlholo ya batho mo lefaseng, tseba ka tlholo ya legodimo le lefase jwale le jwalo, o believe go dilo tša mohuta owe, and culture ya gago, tradition ya gago o išale morago, o dire dilo tše le gore mangwelo a gago goba badimo ba gago ba le go mokganyeng ba ba fela ba di dira ge ba le mo lefaseng, dilo tše le gore di amana le kore tradition goba go connecta le bona. Re a tseba re le batho baso, badimo ba rena ke eng dilo tše ba bego ba di dira. Mola kgalekgale mola re be re dula gore bo tla kgotse le gore ke naga, a kere ke naga fela e no ba dintlwana tša rena tša mabjang tša diranda bolana, wa kgotse le gore mo re dulang gona tlhathe ga e kgole e mo gaufinyana, and then go ra re badimo ba rena ba fela ba yagana mola tlhatheng ba ba rema dikgong ba kga metsi jalo le jalo. Ee, rena mo re dulang gona gane jatso ga ona ebile re ka se re go kga dikgong re tlo dirang ka tšona, but ntho le ya go fela o connecta to nature e bohlokwa, wa no fela mara o se ka sepela o noši o sepele le motho o ka sepelang le yena, wa no la tša koloi ya lena la driver la phaka mo le re ka gaufinyana le thabanyana mola gona le nokanyana mola e nyanenyana la sepelanyana kwa thabeng ka mola gare ga tlhathiela, ke a way ya connecta to badimo ba gago. O ntse o theletše melodi ya dinonyane, o theletše melodi ya dihlare ge moya o ntse o foka, moya o la dihlare di ntše di bethana mola di ya godimo lefase, then o theleditše yona di-sounds tšeuwe, ke ka tsela e le gore o tlo ba connecta le badimo ba gago. And then ba buša ba re e ba open to love, bula pelo ya gago o bulele lerato le tla mo peleng ya gago, mo peleng ya gago go ena le lerato, go kganya lerato fela. Nako e la gore motho mongwe a dire selo se o kweša bohloko ga e gona le gateng, o tlo le kgwetša batho ba dira dilo o no ke putša gore mara why batho ba behavior ka tsela ye, why batho ba dira dilo tša mohuta moso, ka nako batho ba dira dilo tšela eme ya bona e le gore kore ba o affecte negatively, batho ba kgwetša le gore wena ebile a o mo go bona dilo tše ba di dirago ebile o ka re ga o di bone, wena o tletše kganya fela ka mo pelong ya gago. So e ba motho la gore o ke thate, go sa ke thate o rata batho ba bangwe kudu go feta wena, goba o rata motho mongwe oba o mmele pele kudu go feta wena, then go ra gore wena ga o kgone connecta le modimo le mangwelo a gago, because modimo ke lerato, so le wena o jwale ka modimo, you are the universe. Go pala go connecta with your soul, with yourself, o pala ko ke thata wena ka bose wena, motho le mongwe le tlo kgona morata jang, so wa bona re ga e sa le lerato nthoela o e fila ntho mothola ke obsession, o obsessed ka mothola, ke thate gomme ba bangwe ba tlatla ka morago. This thing e tlo thuša kudu ka ra di-relationship, o ka se kgotse le gore o ba ka ra di-toxic relationship, o tlo kgotse le gore ka ra relationship ya gago motho wa thoma o dira dilo tše le gore mohlomong o kweša bohloko, then o no kgona go tšwa easy ka ra relationship, a o tlo kgotša mošetše morago o mollela o founa o sa fetše o dirang no, ntho e ka se be gona. So ka kgotse le gore o bo le mo seemong sona seuwe, ge motho a o kgopišitše o no mo tshwarele le mo le ra o nyaka gore o mo tshwarele, and o dira same thing over and over again, o go lweša le batho jwale le jwalo, wena o phela o solva mathata, o phela o akiwa le batho ba bangwe jwale ka baka la gage, o phela a dira dilo tše le gore di kweša bohloko, and wena kona o ntse o mošetše ka morago, kona o ntse o founa o sa fetše, le go ntse o bona gore motho ga a sa nrata ga a sa nnyaka, mara kona o ntse o mošetše ka morago. O tsebe ntho e dira gore motho o feletše e le psycho, o tlo feletša o behavior ka tsela e leng gore le wena kore go monana o buile o tlo kuputša rena mare ke nna ke dirileng dilo tšene tšela, mara ka nako ga monana wa o ka se boe ka pela o feletša o dira dilo tše le gore mafeletšong o ka kgwetša o le gore o mo e le gore ga wa tshwana go ba gona, o ka kgwetša o le ka toronkong o le kgolegong ka dilo tše o di dirilego, goba o bile o le sepetlele, goba mohlomongwe ebile o le setopo, goba o bolele motho o mongwe ka baka la that obsession, because wena o rata motho mongwe go feta go ke thata. So go rata motho mongwe kudu go feta go ke thata, wena o sa ke thate a o kgone go make good decisions, ga mathata a tla gaufi le wena ga o kgone go a solva, ga o kgone go pay attention to mešomo ya gago, ntho e diragalang mo wena ya go distract, o palela le go concentrata ge e le gore o sa tšwela pele ka thuto tša gago, o palela ko o bala, o swantse o thome o tše buka o bale
dilo tsela di a boa motho ola o tla ka mo tlhogong ya gago go kitima ena fela ka mo tlhogong ya gago and then o dira gore o feel jang o feel sad o feel lonely and o be le anger e ntšhi because motho la ga o tshware ga botse mara go ka ke thata o tlo kgotse le gore dilo tsela di dirago ebile le o di bona ebile a o di bone o setse no rai o ke a mo tseba ono ba so a ka se la change it's fine ga ile gore ke tswela pele le yena ga ile gore ke mmea ka ra bophelo baka ke tlo mo accepta le ka mokgwaleng ka gona as long as I know gore o so ene ebile ga ang affect feel negatively then o tswele ditabeng. And then ba bolela ka connect to water ba re begin writing soon. Metsi ke bophelo, metsi ke bophelo, metsi ke bophelo. So e re ka nako tse dingwe o ka re ramanyana ke tlhogo o tšee a glass of water o tšee glass ya o e tšhele metsi ka mogare o laete kere setšhweu mohlomong ka nna wa laeta le rate gona mowe and then wa rapelela metsi ale o tshwere glass ele ka mo matsogong a gago and then modimo le your spiritual guides ba bless metsi ale wa fetša wa anwa ka nako nngwe o ka no šomiša lona le bekere wa bitša wa laeta kere se blue wa laeta kere se white wa laeta kere se yellow mohlomong wa eda le red gomme wa bitša mangelo a semoya wa bitša badimo ba gago ba ba leng mo kganyeng gomme wa bolela le bona ka ona metsi ale wa fetša go bolela le bona ka metsi ale wa kgopela gore ba blesse wa fetša wa anwa o ka bona tlhogo e sepela e ka ba peine nngwe le nngwe mo mmeleng wa gago just a glass of water e ka go fodiša ene ga ile gore o kgona gore o ye mo nokeng goba sedibaneng goba mohlomongwe o bontse o plana go dira sowe and then ba o encourage mangwele a ba re ke ntho botse dira jalo wa no ya gana mola wa ya wa rapela wa ya wa phahla wa bolela le badimo ba gago wa kgopela tšeo di kgopelago wa botša mathata a ka ra bophelo ba gago o tla bona tšotlhe di tlo fela ba tla go kwa metsi ke bophelo. And then badimo gape ba o botša ka creativity ka moka e re le so re na le di-blessings tša rena tša go fapana di-blessings tša rena di a fapana ga di tshwane go ne batho ba file botlhale ba very very intelligent ngwana ona ga a faile o kry-a di-total ka tlelaseng ke botlhale ba bofilweng o tla tsena sekolo a rutega mohlomong a ba doctor goba lawyera goba an engineer jwale le jwalo o mongwe ga se ba mofe motlhale bo bo intelligent mara o na le botlhale ba gabo le ba mofile bona mme ba mofile botlhale ba o tlo bereka ka matsogo botlhale ba gago goba talente ya gago e mo matsogong a gago o ka ba an artistic person wa kgotse le gore you are a painter o drawa di-pictures tse di botse wa di rekiša di utlišetša lehumo le ba o tshwaretšeng lona goba o ka ba a writer wa kgotse le gore o ngwala dibuka o ngwala di-novel jwalo le jwalo you'll never know dibuka tša gago ka lena matšatši re ka bona one day wa tsakeng di ralekuwa mo televisioneng mohlomongwe e le ba dirile a movie out of tsona so ke ntho ele ba re ngwana ba re connect creativity connect ka tsela ka connectang ka gona bala tswela pele o ke thuta you're never too old to learn you're never too old to learn and then o express di-feelings tša gago le ge ka sebe go ngwala ntho e le gore o tlo e ngwala wa e publisha mara kgotse le gore o motho la o keepa a diary ya gago mo ile gore o kgona ngwala maikutlo a gago le se motho o kgopišitše o kgotse le gore ntho ela o tlo e ngwala mo fase wa ngwala date jwalo le jwalo ene o kgotse le go ngwala mola mathata a la gago goba ntho e go tshwentšeng goba ntho e o kwišitšeng botlhoko then automatically ke a therapy mo go wena kore wena ka bosona wa ke fodiša go fetša go ngwala mola atšhe a o sa nyamile o thabile jwale you are done o lebetše ka ntho ela e diragetseng gomme ebile o dirang o kgona go movela pele o ntse go tswela pele o ngwala di-plans tša gago le tse wena o planang go di dira goba le tsona goba go di fitlhelela ngwaga go fela wa di ngwala ka mehla each and every step e le gore o kgonne go e achieva wa ithika jwale le jwalo mo e le gore bona ka re go tla nida di-changes wa change jwale le jwalo o ntse o tswela pele o ngwala fase le molaetša gago e le gore wa e hwetša go mangelo a gago spiritually molaetša o hwetšang go badimo ba gago ka ditoro ka di-intuition jwale le jwale wa di ngwala fase ka mokana ga tsona ba re ke another way e le gore wena o tlo kgona go ba le tsela ya go ke thata o tlo kgona go fenya mathata o tlo kgona go attracta dilo tse di botse ka ra bophelo ba gago ke yona reading ya rena ya weekend ene go ba e le gore e bolela le lena ke ya le lebogiša gomme le dire ka tsela yeo go ba e le gore ga e bolele lena
but le ka ke topela tše pedi tše tharo gana mowe, and then la bona re na le bereka jwang. Thapelo ya nyakega, go bolela le badimo go a nyakega, metsi ke bophelo, metsi a nyakega, go ngwala go a nyakega. Ke a leboga.